Higijena je važna za održavanje usta i zuba u zdravom stanju, kao i uopšte održavanje organizma. Trebalo je početi odmah nakon rođenja, dakle prilikom prvih unosa hrane, majka mora svojom detetu čistiti usnu duplju od nekih naslaga, pažljivo, sterilnim gazama i fiziološkim rastvorom, a nakon nicanja zuba obratiti pažnju na njih. Osnovna sredstva za oralnu higijenu su četkice za zube i pasta. Osim toga, postoje pomoćna sredstva koje mogu biti konac za između zuba, kao interdentalne četkice, razna vodice za ispiranje zuba i čistači jezika, aparati za tuširanje desni itd. Četkice za zube mora biti soft, dakle mekana, ni slučajno koristiti tvrde četkice za zube. Što se tiče dizajna, proizvođača itd., to je nebitno, bitno je samo da se menja redovno, znači na par meseci kada ta vlakna oslabe i da se bakterije više ne bi razmnožavale na njima. Bitno je da pasta za zube sadrži fluor, a osim toga postoje neke paste koje se koriste za određena stanja oboljenja desni i osetljivosti zuba. To su već neke medicinske paste koje se, ako ne mogu naći u običnim prodavnicama, mogu se naći u apotekama, ali to je po preporuci stomatologa. Dakle, za svakodnevnu upotrebu pasta sa fluorom. Dentalni konac po pravilu treba koristiti 2 puta dnevno da bi se mehanički uklonila hrana između zuba. Što se tiče aparata za tuširanje desni, on služi ne samo za masažu i tuširanje desni, već i za uklanjanje naslaga iz mesta koje su nepristupačna čak i za konac. I njega je dovoljno koristiti jednom dnevno, dakle uveče nakon poslednjeg pranja zuba pre spanja. Da, naravno postoje osobe sa veoma gustim rasporedom zuba koje konac čak ne mogu ni da provuku između određenih prostora, tako da je za njih definitivno rešenje aparat za tuširanje desni. Čačkavice mogu biti korisne, ali mogu biti i opasne, dakle dolazi do raznoraznih mehaničkih povreda mekih tkiva, čak dolazi do odlamanja određenih struktura zuba ako se čačkavice nepravilno i često koriste ili ako se neradovno odlazi kod stomatologa, tako da čačkavice mogu biti neko pomoćno sredstvo koje u krajnjoj nuždi se može koristiti, ali ja ga ne bih preporučio. Postoje takođe tečnosti koje se koriste svakodnevno, mogu se koristiti bez pauza, dok postoje tečnosti koje su medicinska sredstva, dakle moraju se koristiti sa pauzama, maksimum 2 nedelje pa se pravi pauza, zato što može doći do prevelikog smanjenja broja bakterija u ustima od kojih nisu sve štetne, a može doći do prebojavanja zubnih ispuna i osetljivosti jezika i mekih tkiva. Treba postupiti po uputstvu proizvođača. Ako se koriste tečnosti sa alkoholom u sebi, treba obratiti pažnju recimo kod osoba koje imaju suvlja usta da to izbjegavaju. Sad se sve više alkohol izbacuje iz tih tečnosti, dok recimo kod tečnosti koje sadrže hlorheksidin kao aktivnu supstancu treba koristiti isključivo po nalogu stomatologa.